Роботні з руського язика і культури ще отримую кожний день od 19 po 20 hodin, a vodzi ih master ruskого jazika Ana Rimar. Djeci od 5 po 12 roki každý deň nauča po 10 slova ruskого jazika, a naučene bude preverene na kvizu na sobotu 30. julija. Za učestovanje na jazičnih robotnjoh še mož prijaviti na Facebook boku pod krošnjama na štrandu, a tež i na sami mesec zbuvanja. Pobjedniki na kvizu dostanju i vredni nagradi. Na robotnjoh budu predstaveni našo novini, ruske slovo i časopis za djeci i za hradka. Poručenje, ktoré dáva taká jedna manifestacija, to, že všetky naše jazyky prekrasni, že ih treba čuvati i pestovati, že ih treba prenošiti i učiti. I inšak Rusnáci po propozicii od školy nemôžu učestovať toho týždňa u školi, ale oni môžu už idú toho týždňa učiť sa po slovácky, alebo potom rumúnsky, alebo slovenácky jazyk, takže i naše deti majú nahodu učestovať na kvízu znanja jezika. Organizator manifestaciji pod korunami na štrandu Mediji, umetnost i sport, Horodska biblioteka Horodu Novi Sad, Biblioteka na štrandu, Centar za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh i Heror Medija Pont.